Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son. Le tapu ai ngau sam fai ngā o le a le ua le sa mapang talaka. Ai tau ia i na mawala sa leong wha ofo sa la ngonga a wale so molo na tau po inga peo na ia inge po kalame. Mo mo lava on whata lo whatu whapero ia. Lawa fionga le tamao pule anga whaperpa ia le ua stau laka. Ya me se mawalunga le tua ni sa la fenga luenga e to isos fat fai taulanga o e fai fa fonga mai nei por krami e fatalo fat fo le al malo yo al palmir capeneta male fono a Samoa ya me se lo Samoa to me se lava ya la to ya tu mau va pe sa bone yo lo fai no mau mai nei pa sa la lunga ma nei fam ya la au nei ya tu lo pa ta lo pa ya tu ya fa be foi no fa ta lo fa tu lo fio ma tu ala to la bo e ma ta ya la ta mua o ana o mua mai le feau ya ta lo fe la opio le vo us me fa lo mo atu e ti ngam fe nga le fai ya e to ya tu ma fisi nga me tali ti nga o lo fe le tu ma feau ne le lo fa le fa bol le to fa lo ma yo fa le o le la nga wa mulma mai Iti nga mai ngase fa pena ko ya ai le fa ya fa fong moi la tua tu la no le fio male le matua ya la tua sa ya wa la vale a mo le so ya a fe ku do fio mo ka ki o ka pa ia fa sa mo ka ki ke fa ka vala o bia fale tua lo fionga na po skolu ya ole po muy manai de ninga luen a pe foi na pa ia tu de pa ia o mona pa ia ide tu som funei ya ole mga upu ai te vai mesio le rofa e que de ame ka fika lo ia la ngai de te mai te vai mes ya o le nga kana i ga usa nga makamisa o kiro kinga ya anga nga le bedere ka ke o ya o le vai kai ko ngwa ngi o kinga vai kai mi la wa sa umi le di la ku de korus ya e fiorora ka ko kinga pe ngai ma o sia ai o kinga ya na u e yesu le ka ke aba ko la nga fe o le poka mai langa fe au e vaku a o monka ko maka le manga ola inga ia le fe au le e o mai e le fa punga le ko o tari suffering is the sign that I'm with you a kilo e na ke ngase deva ngase a te whaaro ngore karare a Yesu suffering is the sign that I'm with you pe umanga kampo fa upu e le te mai me nga ke mawa o ki ngaure o foinga o le ola mo le di so aula pere ka konga ke ma e ke de o mai da a waranga o mai uma o ki nga e se mai e me ka o le oki o le unga o le ola a o le mai o se mea wa fia i kingo ia po mena ia ka u whamangianga le kua no pain, no gain so se me mangaia e ia ki nga o le fisiri le wa le ngai whaia le ngai mua le ngai sau whaia le ngai branga ngake mai
ia mafu me o le mafu anga nga le fa mai o le ku o lo tau fe nga le nga ngi awa anga e le nga se nga se e va penge po fe le rangi na ke ye le longa ka o le ia so e ka hua penga ko e kia e ke le ki nga ai fa kai i le ku wanga ka ko fa mal malama ka ko ile ese sengo le ki nga ma le ki nga na e ka ko ki nga e ka ser fa upunga o ki nga o le di ka ko ka mo fi ka per ka ko le Saint Teresa ma Saint Rita Saint Rita nga maniu le ko lua a ko ko le fa nga ko lua ma di uma le fa nga ko lua ko o ia a fa ia ko e po la nga me fa no ki fi alu ka po sa wa le se winga ko e do fi si la lang wa ve se de ko lua mo wa ina a ko i ke le fi alu fa si su ko me le o ke mga mai ke aru ke ola inga ki nga o le di wa mai ki nga ye o ke mga whisky nga e le langa lo ka posa ai le mai ide nga o mai le mo le fono o le pare ku yo Yesu ku le meo e afra ro ya ke nya si ba ko ko me ai le fa mai nga le ku a lu si le se se me vo le mo fo e le me se ko ko singa e saura mo fonga sino mai ro kokona ele ia me se kai mi ku ponga me nga ro nga se vita nga uia sa ia fa kasi mai Yesu me uma e o anga mari o uma nga ro nga lu fa ka po sa fa o la mai ia mari no fonga ka ko uma ni me ka sai le o ka la ka va se fu pa siku su fa siku di ma o ale la voy a caer lo o como cadi ka o ale ro o le ka pension ai le ocupo nga me ai xa ile kula fo ile ko ale fa ya ka o le ro poi fa ale le ngana me ka bien o ki nga ya ka ke mo ile ki nga o ile ni kama ki nga o ki nga o le fa la po anga o le ro fo le ku walu Yesu ka o ko ruse o mari walu ko mau fa popo ko mo ka ko ki nga wa ki le nga ma ia le o ka va ina fe wala ngol mene ye o ki lo mama ka ile ka o Yesu ko ruse al mari nga ka ka ko ka a pe ko es o ko ka nga ko e e ka ko o e ka ka nga ka se si ki lo ko ruse e ka ka wala ngo o fa shuka ko o nga ke aka le benga fai o ka ni ka kala wala fa chefe o ka nga ya a chefe teo sila kwa sanga nga le wala nga le wo lo ko winga la sa ka kala lo ngo winga le ya sisi ele la bel me ka uma nga ko sa uma fa kluse nga ala se be o le mea ma ka kia nga se mai ma ue pe nga fa pe slow down by kasi te ka kala kuri so dan finga anu ka kala so o le lang pa mo ko lo le mga ngai ka ka ye o TV de ka kala mo ai o le mariwo Yesu for every human being mo ka ngaka uma mo kupulanga mai le amakanga o mai kupulanga le nga ka ia nga foi e le mariu Yesu on mariu mo ka ngaka uma fa ngau le kua o le diu e se ma pa ua ku le anga si da Yesu de si vai do ngaka di o fu po ringo le kore la ni bi se na la aka mo menga ki apolo le fai e la kulo le nga ko le o le afi o nga akare ye ere aka o mo va pe wala ku ko aka mo va ye ko foringa na ko le na we ya ya foringa le ku le foringa wi o me makanga le kina ai le ku le si va yo foringa na fa nga ko ngi o
o fōringa kaungai, o fōringa al whanga o i whiri, o ia kakan. E le mangai ala, me whunga leo a mangi kako o whairi ka ala inga. Pei ar karare se au divanusi. Before I come as a just judge, I now come as a king of mercy. Come now, while there is time. O mai nei mo e le kaina. Ia, a tanga mele. Ngo kau le mele, le wa e o kongoa e. O mai, whalaka mai, o iai le kaini. Le mongonge. E koe pawano le kongoa. A whionga upua maka. Ai o ke le sango a o le whaamusingo a me kongo. Ma kua e dua sao e Yesu. O le fio mai diu kingo ka ngaka. E alu le koru se whaamangalo ka wangsa. O langa kau le koru se. O le whaamangalo. A longa koe kūra. O le kakalanga o le rangi lenga loka. E koe kū mai o Yesu. O le whaedonga boi e la le koe avango koe o lai kakau. Kakangsa. O le mea nga. O le kaimini le. O le kaimini ka o le mercy of God. Kaimi o le anga alofa. A wai umalo le mercy. Tau loman whamsino a me kongo. O karanga se au tua, misino ai ka di tawi le mo whaikau. Before I come as a just judge, I now come as the king of mercy. Au ke le sau o le whamsino a me kongo. Le whakari uma le raronangi o koe fio mai. O koe sau nei. O le whaino le. Lau me halofa muri lea. Kau whakoro, e rua kau au saumala kusi paia. A leo whaadia whautina leo lako. Lako e kauaku au ko foi me no au au saulo saumalo ko. Ai le ia se fe au lea. Maua uma o ko. Maua me le uri makue. Ria lofala nga leo ko e dia di mai. O le wa fio mai Yesu, o le sau o yo fa masi o le pa ka le fa masi. A sau fe mai o le pupu o le anga lo. O mai lo nei. Yo. Ka pe le kala le mo foi mo fo. Ka mai ki kira nga malemu. Ala ku ka ore fo mai be ko la fiki mai ka ka fa o le mo le pa mo malemu. Mga ku le fo mai. Wa o le fo mai. E ka mo le la ga ka mo ki kira. Kulor ka ore fo mai aru fa o le ka mo ki kira nga malemu. Yo o le no. Alo fo mai fe nga lwe. Ya es me se se como me kupulor ka mai ki kira o malos. Au ngoi. Yo, alu longo, abero leo, faz morianga facari famsimo. Kamaro leng foma. Leo wan famsimo. O makua o dikaya be almere kako. A dikaya fenga le famsimo o ngabanga. Fangaide akamai. Akulo de di mo ki ngai so famsimo. Wa le bonga oi. Wai ku, pui. O kamaro leng fa ola ye kenyo male mo. Fai do dong kinga, mam, laki au. O merkara no ko, oi ke ngoi e be ke laki. Mai nei laki au, mo ko ke mo malemo. Ka maro lang na fula. Mr. One, Na no fa masingo man. E ko e fa mo ngi ko chefe de voyo ka maro alo fa. Ya na ko mo ale ku. Na ngala wa fa masingo o fi fiero ko ye wala wo lo merko inga. O kankariang sama le ku du mo la kama nga e ngo nga kala la ya lo fiongo ngo pe ya bole ke wa ba ko lo forka bu pol ko ku po sang o fo ma de la fio ku pe ngo ya kede fera wa be no ave fe ma ko ka ulanga ave fe me lo o ia ngau ia kumea mi whai mendo so kwale ang sera wami ia kukukura merkara ko ale rei o le kulanga lo whai po lo nganu o lo ngoi ia au koe whai a pēa e mangano ke i rore di upure a pēa e mangano o le au kui ngaku e whai pui ongo masin o ini kangi wa melang kanwe koe me whai a lo whare e o le fialo ani di marco no me quiero le pemi ngo la ve na yo pemi ngo fo mai o le ngalu ngal fo mai o le fa o lo ko ka ma o le kemi o fa ma singo ko ko mai o le nevo ngal fa ma singo fai
o le ku o le kaleanga le for pui no pa pena o mar sau le o punga fo e kala le Yesu ai o ke le sau o le fam singo a mio ko o ke ko sau ni o le kupu o le angalo o mai neila mo o sau o le kupu a wa le ai ma se me fainga kamo fa le o le mo pa yo ku pa ya ko o kala le famanga o le alofa o le apua nanga e le whaapunga le kongole o le message of divine mercy mai o le divine mercy is at the heart of God's word o le alofa o le apua le o ngā kongo la ngaupu me o ngā whaia le koe o ngā kongo e le alofa ngā leo ka koe mawa le avangonge fo i mai mungu e le avangonga wau ke saulo o le whamsilo e le koe e ki sa foi mai e su ka wo e wo me ka ke wo lang ke ang sa aru me e wo sa yo me la nga la bon nge o le as fo le de la sa me le su ko o le mari wo Yesu o le asonga ka wo nga Yesu ko lo se nga nga mo ai mo ka ko ka le mo me le anga o man ka ko fai o a me le anga mai fai o ia o a foi me lang foi o a me fai o le ma o e le o ku o se fau ya o le menga le ki nga ro ko i no ka manga ma lama ni me pa pese me ma ro ko ro me lang ku a ma nga le ma ya ki nga e le se me ma nga ya e ki nga no ki ro ko ru se o ko ru se ai fa siri po le kau o le kua le kau kua le kua ma faia o le kua ma la ia o le kua ma faia me le ia a o fa siri la me wa ro ko rusia ma foia o pu fa ma wa lunga ma ia fa e le faia le kanga o lo ke ku ia le dida o fa o nga le ku o mga ku le fie ko i la no le ia mo mga o le kupu wa o ka ma o no ke poko ba ma ya o ku o sa mana nga le ka o ke ngo fo pem fa winga nga ke le ka poko le ka ngo ko e le se me e makanga i le ka ko ngo ka wala alu fi le lang a o se me ki nga ka lo fa ki le ya madia ona le e fiku peru la kua e le ngi peru nga mafugi nga sa o nga sala ka ko a jaru ko nga peru fiku mangua ia por nga nga ka e fiku me ka ki e sa seri ki ngor ko ki le ku la kua a ki le ka na Yesu la fa mo i ka ko o le fo ai Yesu ya Maria ya yo ane de sopet auka o lo kingane auka o lo kamane o mi sa ke ngofoma analyze me kai mi umanga yo ai Maria ile me o le ko ngawa so sesi ave ma so o Yesu o lo kinga mo ida o fo ai Yesu lo kinga o le mem ka kia le ka fa lo le o kio kanga wa Maria kinga le o fo ai wa ga Maria mo kinga la o ai ki nga piko sini kangso Maria o mga kangi ng kama kangi ng fanga fai le ka o ko fasyo ke isi pa u e fale rungo isi pa nga uro ko o ki nga ingo Maria le ka makina mo ile so e ke de yor ka o de vola o le so fanga le modivo le di si ai rola me la o ma fu uma ya o e ka uma e se me ka uma fa o a lo que sa o mi so que le fa nga un fo revo ia ma ko ki mai o me ka ko pe fa ni fa ko uma pede ka ko mo me la ye de ka ko wa na ye de ana ki ai na lonkin ka ko ka fa o mar ki nga pa ia o ala me nga fa ko sanga uma le so de to mari
o po uma ma le fleide o ke moi la lo fa ku so mari ma ke ko ruo le po nga o ia ro fa yo e le pena o kia yo lo kinga o kia u ia o kiro lo lang kama o lo fa ko lunga o ko na na bo lu ia ma ko de ban se o mai ka ko wola inga ngai mo me ara hunga mai le o ke mangai ai me se mo ku ti vai messi o la inga e kauria ngai lo le loina o le fistei de vene o le sana so ko ku o Yesu a o le faleide de madiu e a makaringo venga iva fisto ti vai messi o le aso pikoi kauria nga i le feaua ti vai messi a ko the most important day i le messe ti vai messi o le fisuru fanga o Yesu la ngalo o le manga ia sul fanga ia fai ia o ia nga fisiera sa e umalo ko kura sa a sa so o lo sul fanga a mai malo ia nga wat a venga sto tong me fa makala ngo malo fa mangu ia nga le ko ki a e ka ua kene o la so ke no fode o au de ua kors fulu di mai fiste korsu fa nei fiste vandes kalau awal ni na nga ma fa ni na o le fa kors fulu fa o la nga mo wa fa mo yang ai o ma nga ye wa fa mo yang o la sa ti ka su ai ro ki no pai ka o ma la ko mai na confusio ma ngo venga i vaso o ke fa ma ngaro a wa sala uma mai lo fa ko a fa mai e o fo i me o anga sala o kongi sala o anga sala ma fo lo ka mai a vaku ya o kalu ai anga sala ngai fai o ke ave e se rongo vinga nga o mar fisteda ni ko e se anga sala ki fui sa o loko a nan me kupu a sa o do le fa ma ko sia mo so me o spiko wa ka o ma o ngal me ka u ai lo fa tai sa no ya uso e a Cristo ya le o to fa ese Paulo se ma fa so o aka o ma fomo ala kala le fo ya ko el sanga winga le aka ese le ma ngai o le ko ma ngai la va mo lo vola lo so fua sei o leo a vakula o ku o le so o fistei na ale so le ile ale maria ia aga pau foi lo le aso le se missa e ota ti kalisua le tino le a fenga le so kasi ala so ka sanga ka o do ale maria fo ia ko onga ko e wanga makoa nga a mai le manga o Yesu e winga in longa fiste a sao e le mre fa punga fa pe ke manga o fa se no venga a ki kilo le so le mori o i ko ngore a maka le go venga le e kau le sko ko nga a mo ko sio le sa ngo ko erta ia nga e kongi ole mai ai lo makua pe a fai o e o la inga le fa mo wa le o ngar ma ko ia ai ke le o savali wa e o la inga am savali ia o kali le wa ko sa mai ai lo fa ko fa nga uma ye ko se ia o mai kai minye wa fia que fa sa lo ia whakaikainga la sa te manga kua hoi ka kongo fonga il ko fa maole se foi vai ka ur fenga no venga lo fiste le la fa kula kala le mele langa le ngo vai mo mbenga kupu ngo roa sa ole le yo ole le promisila e sulo fiste al kamalo ngo ya kape ma ke wa o mele le Eucaristia kaiana o ke ala kula o la ples ke ne kanga lunga pasirika ako ide vai ngala le kaia kai fo ke ala ko fa pe mai kala le ro moenga se bis
Ma ka pere kufa le kingo le ri ka mai la ku mapongia. Pa o ai makapongia. Le fai longo ko me yesera wa lo ko kuri lo al me le ngolo wa lofa. Le lofa le kalmoa. Wa e lofa ka fa so ye le lofa le ole me ka. Ya si la o fa ka pere. O mo lo ka pere. Ma lo ku fo ko mi la ko yo. La fasili iso mai kuma I ke lo la kala nga fa sanga le pipero o fa kulo ye no fa ya mo lo karikongo o ia ko fo ye ka peri se me manga ma o fa kwa lima le fia la sole le ai ti wan besio yo va ia o lima makal misa o ka fia le tuesday la mo fo mau ko fa mau la kum so ye mum so papa ke lo ga ba kwa o le langi lo fia na ka mo wo wa ai la na ne ma ia la to ne lo fa ya ku ka a ka ko fa lo sao de a lo fa ya ku le pe le ma ia mo e fa lo mo ka pe ninga o walu lo o lo fa leo ma fa lo ma ya mo sengiolo al pak de ko inga nga ka bai ka ko ye mo ko ka o ma ele ma fo angal ke lo la ya ga mo si la fiel ko o ma ka ko fisteias ko ma ya sa ka ko ka ma ka ko inga fa lang fa ko nga yu ka de it e o la pas kai mi nga re ka ba de ke ka agala ko ngala sa so fu mga o lu se alu e va ai dan fa ko ava vol de van kia ma ko e va so ne ka ko ya ke lo la o le me ko ala ko ma o ma ya ma lo mo la ngai ma ya ke le lo la po ai ngai lo ai al pakire bo wa mari ka pe ona e ka ko me ka fai ma so ai a ke fa me ke au e ko Bisa, mo ki kapi. Sanga la ko alu long mama le so fongo ka pe ko le sa. So fu alu. O nga le ngambari. Fa long la sa mo nga ko i mama. O le mea ko wa nga ka o sa o ka pe le su e lo nga alu le la. Nga ko. I vaso. O le kani nga mai al paki kia mai pa fe kai o sao ka pe wale amaya la le ola ai fa pe mai Yesu e si lo le mai o e mo fe o lo mo a go ge wala ma le mega le ku ke le mai fa pe ngasa ka pe polonga e ku aku ola ko ya si me ko furi mer ku fa pe ua kere ngai e io ane ma mori ma wola nga o le lofo le kua no ko te mai mesi e leo se fe au se kanaka o fe au umai le kalesia ka penga e kai o le kalesia e fo fata to le kalesia o saints o ka pa ia e ma kua pa ia ma ngai o le fe au te mai mesi o le fofonga o Yesu ale ai ma se upo ko mo te mai mesi mai se me o le sakalainga male lenga le kua le kongui e amai ka penga le rarangi fa ka le runga ko e fiu mai ne la ye fa mangianga ia fa mangianga nga le o ka malo si ka fa pe e o al fa kusa o lenga ke fa idolo fa kusa e le o ia ke se ma a ko ngai fa ka o ngai kongo tai ko read a kol me a kan fa mangianga la ia o lo fa idolo fa kusa ele o mo le do mai wa pe mai e fu ya ko ele o le akai le o le vadi ele o le purumu a o le kalasia e masa mai do waka o ke fiu fa di do ko mo le akai so se kanga kai vai me ki o ele nga le o ke ava ku ele de di Malaysia ke ava ku ya o le fa manga ma o nga fo e ka kala mo ele vai fa le nga e ke le nga nga fa ku sara le fa le wa e le nga kai nga le o ye i mango ka ko
a fa la nga ka ko fa ku se ka ko fa e dei do se me lo e fa ku se la fio da wala po ai ale lo ku po fere ka di ke ai pe ke lo ku pe ke lo wa e va i de ku wa e manga ku lo ku wa e va ai de cafe mai lo ko ko man vai ma malingi mo wa e va ai mo le fa la fa o ele ye ku la mo ko nga me na le o le wa ye lalo o promise Yesu e winga a por kala nga Yesu o so se me ye lo fa ku se ke pui o ko manako me ko ki o ya o ye i de e via pe ke la de ai ai ga o ma fa ku se pe de e la de o i de lo fane la ngo le ku e le nga o se ka nga ka o ka ko ma la mo fa ku se va ai o le ku o fa nga o le ni o me ngaro ke mi ka ia o le halo pa i ka mai vai mo ko le a ko o ke lolo o le ka ni o le ku ke le se ko ale ai mo tau fesi la nga ye ka kalo o le ka ko ka le si le foi so pa ke ne di o ke si le ma ko sa si le ma ko fa ko vai de kala le ka le si ma le ka le si le ku o le ka le si o fa vai le ku o a ka ku se o me Yesu ele ai se a mio como ku se ai ske ele a ngala wa mio lama ele aso ke a mio konwa o la aso ke a mio konwa ku se ske ru ma ngi ai foi me foi da si foi pu da luz ele a nga foi da wa mio konwa ele aso ke a ko sala esse ma io ma qua va fe ngai na ele ai se pouco que suia le ngalo le de kuai o mo fe kaule mo fa no de si fa po la fe de si kale si re no TV eu fai assim de mai dia ka ke de ai afu na me me la ko ke do po mo fe me fai re por ka nga ala ke do la po ala la ke do la ngala ko kale si ai do po mo fai re vai re ka o ka ko le biskerio ala ke o ka mo ka pe ki mi gar be se go mo ko ma le anga kare se ro bo e kika o via la nga le ni fokte nga komore al capo waia o ia na si o lo fa se kai ke nga ko foi pe de ku e mo yo ko ma ka ko ri a kire yo ka ko a ko fa kai de ku e di o lo ko ti van meshi de ka ko o se me ano fa si de lo nga a ko o lo iai ma sakala me ko le kariskia o le sakala me ko le kariskia o le uke le kariskia a o faku de por a mi me o que ma o ai que do le kariskia pere confiar wa ti me lo ko su ma pa que le le skaria o va ku ya karia io pe que sa wa fe de fa le Yesu io vol sa fa Yesu ko la ko ngasia o tava e ma ko e mai su sa wo ya ya ma ti me por a o me sa ka o da e ka kera ko fa nga pure ala ko me e nga lo ka i ka sa fa e mo pure ala e fa se kai de ko ni ka le si o ka fa kai a Maria ma lang so ko o le la o le fiste o ti van mesi o le lu i fo nga ka ko ai mai se ka ko ko uma e le ngati vai me sire lui camine o fa mo yanga i fo Yesu nga ka a wai lo fiste ne la fa lo ku ai si le e pete ma o le o le inga de mo venga i vaso a ma ka ma des fo le pa ia ma ko le fo le pa ia di simisa a ma fuia eu ko si le fia o mi sa nga o ka o le ma nga o ka nga fo Yesu o mi sa io ma o era tapa ki mo me a ola nga kalanga ki ola inga ni ngo venga de mai da fole mo pa ia e o la so ko ngai o le vai a so o fai lo ko sio o la so ko ngai fai lo ko sio nga uma lo ko sio e sa umiro ka wala ngo kaya fa mai Yesu o sa waia o le ao o ilo kingo o le kingo Yesu kai mi le ka ko o io le ao
a fio mai roa i roa mkule sa fio ro kama a fio mai roa sa roma mai fa manga longa o anga sala malavanga e faia ma me manga e faia kalu mai fa kwa fa no mai de ko me ele se me alo fo ele se me o ma fu so wa mi o sa ma fu o le me alo fa le ko ro a wa i mo venga ne mo ro a wa i mo popo nga ma me o mai mo lo mo riu o le kwa ko ku mai alu a siro ka ma ko sa lo le ma di fa manga lo a ko sa ave ese ma me ka o fo ko mi sala o sa no fo lo ka ma le ko mata e o la sola e che le ko por al me pu ke ta o le fa ai a fa ke le o e ke le o ki ai ia e mo kwa ko angalo e fa me ka fio ro la ma pa ia o e pa ia o le ro pa ia so o se me alo fa piro si di dane ko mo fa yo le kwa o mo ma riu fa ma alo e ko se ko fu mo ko fa ma alo ma fa ma ia o nga e lo la ia le o pe o le pe kwa fa nga e le pi si alo ko nga ka chansa o le fa fo le ko me o la ma alo si di nga o nga ngala ne ka ko wa ni me lo sa o ma fu ye ko ulu mo ia fale ia o kai fonga fale se lau na ka mi la ia tau su e ka i kai mi ngai wo ko lu aso le so ma fu la va i la lo le la le ska me kiki e dei mo wa la ka edi kilo la e ta wa pro so wa kani che le fiola e che le fiola a kilo che no ngai va o ngai finge ia no fo o leiro ko na foringa i le sakangisi i le aki kilo me la ka o mi eran ka i le mai o la longa me maria ka mi le ra o mai ai e ka mi ora mai ko le kuku o fa o ma ka o me o e le fai mo fie o le ala ka ko me fai pau ana me fai tu mai mes ma so ska nga ka so fu ko kuria o mai ka ko kuli mo ka ko fo ngoi le kua le di o nga o ia e le se ki fengan ka fiere mo nga la so e le se ki fengan ka fia se mala o fo mai o se ma fu e la lo sa mo po mo ngai mo meu kupu nga o le kua e le nga fola ka ko ro le kua e le ska ko me o fai a fe ke lo fe lo ko lo mo lo fanga ma e lofa i o wainga, ma e lofa i o kungu, ma e karikongu rea kua, ko kuri ro. Ka kou makua kui, wewe mo puaika ko ola mai oia. Kui, e kakana i ngapa. Sa ini, e moa. Ka kau a ngau, e ko ngapa. E lofa i ngapa. Ngau ka whanau kua pāle mea. La vea konga, la vea ngari pauare mea, se pasia i o kala news. E ska ko me fai o ko ke ra fanga o po sa o mai sa vai o su sa vai ko sa o sa ko o me vai sa o me vai que ni moi o que kilo ma fu ele veia la ko Europa o que kilo ra fanga sa fa na ro sa dio po Quand fa sa un sa misa on fu fuere no mo sempre o sa e non ti fiamme con ma fuanga ni che o fa per o fiamme con le ai o ko fis fu come che e sakunga wa o che ri do por la mo ya fa la ka via la fa nga o de mala e ka ka o ka kalo le ko ka o fi de mala ra mo le ko a o ngi pa i vole mai go la ka ri o tanga le mai o dan on me sa o le me ke no ru set ka ko ka kalo sa mo ka ko ka kalo di vai mes po au vai na vai le yo ka kalo le ro se kupe pe ke anu fa pe ko ku ya ro fa de na fa fonga le ku o le ke le value le mena e le o le ka kalo e ka udia o le sira fanga le ku le lo fanga ya mo le pole lo fa le a ki kilo le ko kan kai ka kalo e le ki kilo i upu ma mi o me da ko fa ye ku ai ki si de fia ma fu ma kalo ngai ko o ele le lo fa
ia o mi sele lo ku fa ka si lo fa ia ku malonga lo fa ma ngalo ia me so e sir ka u o me o la lu i ngati vai mes a mo le ka wa ngau ia le au fai doku fa mo le fai ka kalane fai ko mo ven ale ai fai a o mo ko ru mo fa ngau e aki le si le fanga le ku lo fa e si le fia le ko ma so se nga ka sa i le ku te bo me ka u le lofa o le lofa ki de que vai a mo va pedaços e a sola que aka e o que le ko aka e u lofa ia o ma fu mo o nga al ku pe bo le fenga no fa le mo nga ka un fela nga no mo e ka u so il divine mercy o le value o le vai a so pico che le ne io divine mercy o le feast of mercy o le vai a pico sile o che le ma ba ia ma voluma o le fa mo a ko divine mercy o le sulfanga o Yesu danga lo faman sulfanga no fili da Yesu ia e umalo ko ku la saso ai fio mai fedo ai mo e la fio mai Yesu o yo leo ya fio mai no ki mo le ka ko ave ka ko fa ngau mo ka ko rua mo ka ko ai nga le mo venga e le nga ka ko mai mes ka umal ka ko riko o mai sami fa mo yanga i sapo fa mo yanga o mai a wai le mo venga nga ka ko mo lo sa mo ma nga re ko no ya ka mana le ka pe ko o mai a wai mo venga na na fa mai o yo ka ko ke nga sala uma de semi ko mo na do la but this is our chance a lo fe ka ko fa nga o la ni mai le fa ma ka ko fai se me ma ai ma o ai ia le ko fa fo ma e se ma ia le sa mo ma sa me wi na la bo se au ia ma au ni a fa kula ka fe au e ma ga ia le fa pu ma fe au e la ia ka kusi it is a passport to heaven le kusi la ia ka o la fa u po le me le o fe au le o lo passport le mo la o me o mala le sa mo ko al sa ka pu enga nga o lo fa ko ia ma popo ma fai a misia la le mero ma kala mo ko o fiste o ko upu ale a Yesu sau no ai a Faustina the last hope is my feast o le ko o nga muri ma le fa mo muri o lo fiste o le promisi nga Yesu e winga le fiste o le ko venga le ma kamele sole ia le wa masalo kailo ia o ko nisio timanes o le o fai ma au penga a mesia ia tanga ma ile mele singa mai fai mo venga I vaso wa mai le ngo venga ngal fiste o pa ia a mai lo fai ngo venga ma ke lo e tanga si me piko sini le ngama ko a lu ia ilo fia e fai le mele al fa malolo o kal falma kama lo o le angal koko ale ola kalang vai a Yesu o e pe fa fe o ia o le fai aku va pe mai kali mai ver kama lo e wa le wutia kami melong ko lua wa ia ko va ve o mai ko sa mai le uma ali o mai o ko yo o mfainga pe ko lima mai o mai si o ko a ko ka la foi fa malo ke lo e sama la o sa vali kamalo alo fa ma le me le ka fai la kala esse le ma mai me o fai a ku a kali mai le ma fu mai a sha la ga le fai ka se o po paulo o se fa sang ka mo pe a fai pe ya me le ku le ya ko sa ko anga kalom ko anga fai mo venga mo isi o le me le ma ke fai
a fai mai lo sio a inga sio ko lua o me o mai o ni ka le ka ke polonga va peni le ki nga mama mai e ni mai o ka le fai pe al me le sa mo sa o ye su a e ve ke le so mama la mai ti wan de sa mo ko ki nga inga mai de o va pere yes le la va col calça o e mori mau de bene ma ka ku fo o e le va figlie le ga va pa ile la e o Yesu ai fa ku ko so me o i ga ke no le como ka ya fa lo ko la le po Yesu wa lo ku le ma wa ku ngala ngo fo ya wa ku le la mo wa ka ko ko nga skai dia wa ku le maros ongo le lofa de kanaka le de fese wa si le o ka wa maka ko mo ye fa ye menge o ai o ska na nga ka ka ye fa ki mo nga do nga le ka le si o vai ma di ma nga o le kala le a ka ko le mi ngoi ka ko mi ngoi ki nga ele ke to te me ka mo fa ye ki nga a langa ye de me na mo le ki nga nga o le o lo riska nga le o la nga e le so lo ka ko le o mai de ko fa o mai ka lu ave umana on ka ngone ne ku ave le o la nga ai ma ye oi e fa ya so ko ti ai so me Faustina suffering is the sign that I'm with you but me lo ko ya me do nga ma la ba ma nga ki nga ba ga la ya o ka ko arba ga ya ru pula ko sa we ko don't be afraid of suffering no suffering is the sign that I'm with you e rola o le suffering o la ya o de ku ma fu nga ya o de ku o ala me ke ai fu ma ka ko alta aka ko kilo ge ko ga bele ai fa bai o fe fo ide ku ali al ngem ko ki nga le ka ke pala ai ke ka ke vai ki nga le fa mai de kala le Yesu don't be afraid of suffering vai mi sa nei le o to ko ko de ki mai ko le au no manga ko wala e mo ko be a moli o mo fo no fa ku il pa palo a sa u mo ma fo me no era o to que a por ka fio io ala ngo mo ku lo kala Yesu le fa ya Faustina ngo mo feo this message you will be hated by the devil because of this message e quero lo ave feo de kan ia ro que a por ingo si io a kalo lo o so que a por lo de ko fa maia ya la ngala de io le ide ku nga po Yesu le a por lo de boy ia a sanga ka ko la nga wa mamla me vai nga na le ma ke ai o ia la ko la ele mamla o ka o fina nga me ka ki nga ngai fu ko ki do ide kai min ele ko ye si sken pra per ko sangarne o feast of mercy de o ka ko sa un ka ko ye o le fa pun sa o sul fangane o sul fanga ave ese ma fulu ma mai ka ko nganga ele kua i langa fa manga longa ako ko ele no se ko fisio ke manga loa our ese I will clean all your sins right from the day you have been given birth to this world. Okay, there you're going. But all the kalui o e tangako divine mercy ia ma wo fo i ma tanga ma ko kalango e fa fo mai nei por kalame. O le fa o le ku mo oe. Fa nga ai ma o mo le usunge. Fa nga ai le TV. Ai ma fu le lofo le ku nga ia. Ma le ku su e se o le ku le fa o ia o se o ia we are messengers. O ma o al se o ai o se o le di. O le ke en o se o le ku le fa nga ma o ki nga ai le ku. A le se o ma e le se ba ku se me ki nga nga manguia nga ba. O le anga lofa o Yesu, o le lofa le mga mia ka uma. E se o fa pisinis. O la songa fai me le lei, to ne kai fia kupe fa yeda o fa kusa.
Le la o mo ko sa mo fa no o ka ka fa ku a quero fazer o aquele cupe o alu men aquele me maria não tem dor uma mulher ao fa o que capaz fa no o fifi não ka fe o ka fa foi mercar na o que muito tal de uma ar ka ka ba ana cupe o maier ka nga malai de pente cupe le cua ai manga lo le cu se bea ba que não me maria o cupe imo que va cua o quella ko tapo mai le ko le xiwa na le si fie va ben la ka malanga le fe me ka tan o ke a wai fiste ale no pope ala la sa o mo venga o no fi se fa mo ya mai e di fola dunga ma ke mo o fie yai i le mangai o le kala de le winga le lofa o le ku o le lofa le ku o umanga de la fa ki mo le fiste romani no dia ko era que me toque pola pa wal ka kalo de ku fa mo le sa mo ka ko fa ai lo me lo fa sidi de ku ana ka ko fa mangalo ai va ai lo fidi ma ka ke ka ye ke ia wala ku fusi ke do ka ka ke fusi e de o le nga wa fusi ka male ko lusi fa mai su wo ka fa fe kai wa ngalo mari o mau sanga ayo ai lava no longa fi me ko ai se vai o le fa mi ngoma foi aquele no meu oi le fa mi no ficar singa o esse cara lá que era como esse era expect me que era coisa era coisa la ko fa de fa nga que lo que no la mal ma ko ai o ko fai de nga o le vinga o le ko mo ka ko karsia ai mo ka ka lang karsin na me le o ma di fa o lang ni message la ma fa fikai ka ko fi fa le de bia ka ko fi fa mi mika le kuwa ka ko fi si ka ko le langi ma ka ko wako ya ma ka ko uma le lo langi le ko ngani su po i malos o ya misa o le misa a kala longa lu ko mai Yesu al sanga dia ni le la ko le ai mo a kala la gafa le kari o Yesu ka ko o de ku ka fa ya le ni ma se a un al fiste ka ko kalo divine mercy manga kuwa sa mo mga kua le kumu, mga kua nga kaikai, mga kua ka ngaka umau Samoa ia mai e fa mangianga le kua e ala i longa sufanga le sufanga kala ko sufanga le o sufanga le nga kai sufanga o sufanga le kua la vai ia kango le kua fa mangia Samoa e ala le iwa so mo venga le na ka ko fai ka ko fio le kua fa mangalo ka ko se fa mangalo i su so kanaka ka ko fai nga lo fa de si mai le kua ka ko ke manga o ia Samoa ki ngaka ni ngai me o fa sho ka ko o fa sho o ngi ko le longa Samoa nga upu ia manga kua pe o ka ko fa nga o le kua ka ko kala ngore lo fo le ko mo fa lo fangi pe o nga sina nga lo ai le kua o nga ka ko ke ni wala ki lo bo mo ir ka mano alo ke ko ke ia me fa o mo ye ka le Simbele kiki ale saku apa ke fa male ya ale ko fa fonga ko ia mele kele ko ile apostol ya makko fo tus pakaku kus pa ia fa potoia o ia fa mi como ma ia fa punga fa pe Yesu o ngao yon so a fai le taria ko o le kalia fai le wa ma winga ko a le kalia fo le wa o lo kambanga winga mai me le kalsanga o ame o fa fonga mai kaku o fa mi mika e sen manga yo lo pure a mi mika Yesu se me fai na se si me e fa kai mo le no ne kai bla kwa ko fa ma ko le ma fa so la ro pasi kai ni kaunga o mai vai mi se lan kala sa mo nanga le ku poko
si fia le ko e ola le ngu le sao fa mo le na fa mo le vai le mo fa mo mai e tu fa da io aveva fa mo e pe na e ala ko mo non ko mi wala mo fa mo le tu la mo le ko ya sana tu ma ia ka ko man ko fo i no so ya ne na mai sila ya ngale le ko le uso ma ko fo mai mo ia e va pe fo le uso alavi ia mai ko fa sine i no ngai ya ngale le ko ya ko ma ruena ya uma le malo siole nei a so le mo le la so no ia mo ia le ko ka mai era fai ka ko mo o la ko uma mama ka ko abaku ele fa mano lunga Yesu e mo le uso ene la si mai ya ma nisio ka ko maskia fa o mer ka ko program so por tamam ne anu ne na pa ia amen Yesu la ngalo fa mana o ma to fai o ne na buen ma to a se au ma to te va tu se au a se au la vai o se au la usio o na e mana male ngang pa ia mai se talai o te mana matu de ngang pa ia o ave se au fai tu ni manu mo le ni ro lang to ya ave ia le TV e ui tu ai lo feo ma mo se ngang wa lo so vinga talo mo mai e mai se do se ya tali o lo fai malanga in sino no nga se te nane na to matu ai no mai ai e se o mai ka kono ya se fu tina mai na to umala te nane fo di fal mai sa mo mai na pa ia lo fa malo fo malo si mo mau mo se do so Alex mo le aina ne ia matu mo le malo si o na mo fa ia o fa Lord Jesus, may your pure and healthy blood circulate in our ailing organism. May your pure and healthy body transform our weak and healthy bodies. May your healthy and vigorous life flow within us, if it is truly your holy will. Lo fa mai Yesu fo mai malosi fa ye au fiao ia ai lau fio fa nui matu uma mai se le matu sponsor ia to fine ai Elaine Silva ia anga le lau fio mo ia mo no foalo swafol tama e alo de anga ia amen. Christ in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion.